So be so for life, and will be here. And also be free cry eba. Obey the location at the Aban, Passa Udi Puja, Claman. The major, I didn't kind of mark with the outfit and eba. Aha, what's it? Common kind. Yes, I didn't have a beer from runabout. Daddy, who free can that's all my dear. Who see you so? Okay, which is the location. What's it? Then I bet you have to do what they did. There's a name to runabout. I don't think I know my dear. I was out to see you so. Okay, you see you so about this one. I'll be sick. It's a never said I am from that's a before. It's made I had you say. I great here. It's baby. I want you to know. But great and a DJ was so far. You never come. You say and Cassia. Okay, but that's baby. It's other for her. You can't say all the same over. I can't say I great here. Aha, that's a great year. If you want to go to some education, let me go to the 24 better now. Now, maybe I'm going to after the airport. Odehyie Keff, IGP. The live band and the Willa, I don't go on with it. I know my amount, I don't Odehyie Keff, IGP, I know my America don't follow. I need one hand. Baby, if you find a bar on Metanano. Aha, one of the camera, they do not be screaming.
Akwa State. Akua Donkor 1 week no. Anya guso e wa ase na yesu no. Asa so o sha no ase. It preparation guso e kwaso. Eti e mo be 9:32. 10 there. No o ma wie bibia ma tumedi na sha ase ere. Na kwaso. Odehyie Keff IGP Facebook Odehyie Keff no ma yama Akua Donkor na gusu a e bo e wa ha iti ono so ana ebedi agro no okay live band ana mu kura Akua Donkor 1 week iti the question for na gusu mu ye juma ha mu gusu ye anka Ankase agretia. Ankase agretia. Okay live band Odehyie Keff IGP. Ono anenwum na etwagu no no anso e band anekula dwumadie ni nyina. Nti live band for ne do mawie omu bibia setup. Nti sesia no de etwen ye decoration for no so mbewie omu bibia na ebusia transe na dwumadie na eden ahya ase. Nti yeguso a ye wa ha ye streaming. So be subscribe na wa share mo bi nso ayere nya bi ahwe 247 from this time up to 6 to 8 day ya wa ha yeguso a ye di dwumadie no the question for the guso amuguso amoye am setup preparation no guso aye the ekoso o hwe anso nkonya no ya pack egu ho no nti the question for na na atwe am se bibia ba wie na agusua enyina atase ne ya de umedie no atoso bedika achirem se ye bebia penifo ne ba omo ba betana wo nyina omuguso amoye de omunsiesi nti na so o hwa na subscribe no ahye Amo bibiara nso nya bi nso ayede ahwe Laud TV on YouTube Facebook be share ye won so ayenya nko oba be share ye Odehyie Keff guitarists and singers prayers
na the question for na so mugu so mu yo madwuma nti emo be 10-11 there na o ma wie na dwuma de na de ekoso anka se adretia ana ye ma me Akua Donkor 1 week no eno an ye ne no eti ma sro se obi bia la wo hwe awabo a wo se wo ba bia no dwuma de bi bia wi a na sre se wo beto mpasa no waba ye ma me Akua Donkor ne pictures na madu so esi a me stream kire wi ohona mo esesi a eti Laud TV Facebook we share guitar players and singers Facebook guitar players and singers yeah ima so na wa Odehyie Keff the drama ima so na dru hai eti omu nyina wa ha juniors so wa ha ene okay live band omo na omu kula ye ma me Akua Donkor 1 week ni no okay live band ye Odehyie Keff ono ane nyum a ye ma Akua Donkor na no na etwagu wo stage ono mo I always say me wura ho no ma obeti nyum ni ye anyum na de ye pa na so say o hwa no subscribe na wa share mo bibia nso nya bia ye de ahwe Laud TV Facebook nso Odehyie Keff guitar players and singers iti pictures na na eguso ayewa ye stream bi no the question for ni wi am gidi so mo the pictures bebrebe si wo ama obi biara nso ase nye foforo nso aye de ahwa aye de aka we hu eti o hwe no subscribe no ahwe ama obi aye de enye bia aye de ahwe eti mi wram na yasa anantim Odehyie Keff ne keyboardist na man okay live band keyboardist ana na man eti brothers ni su beble wa ha omo ana do mo so beble wa brothers beble wa okay live and be rem na yenhwe setup na eba no yenhwe o mani omo so ma ready omo twa abusia Laud TV. They said the question for any action. O share no man konya ni nyina ya hye konya ni nyina ye den. Asisi wo no. It the question for any area so me nyama kitingiti 1 2 bi na abusua atena se ne ade dwumade ni nyina ye den atoso. Live band ekula dwumade we nyina ye okay live band ekula dwumade. And ya papa Oheneba EK ono so ba ha. Hope some musicians no beble na na ye den. Enam kwem mo ba etu hwe machines are fire. Odehyie born no modern. Why set up Tabiri pa? Osha machines na is na no dem pa.
aha fije na no edi ntino fije we yes won suama Ghana musicians nyina eti bebre na so ba ama dwumede na ide akoso aha ya Laud TV message so be subscribe na wa share amo bibia na so ide enye bi ide ahwe aha eti eguso ye stream ya namu eguso ye stream ya namu aha eti amo be 10:30 to 11 de na bibia wie pe ya eguso atase a dwumede no e koso kama okay eguso ya wa life ne so message so be subscribe na wa like video na ma tuhe nkonya ya hihye ya eye Ghana ye penifo bebre president vice eye MPP NDC bebre na eba ha penifo bebre na eye de eba enti no penyi bi obedi kan ba bia no ne double oba betena nie oho na camera na wo no enti the question for no guso omo ye preparation ha ye ma me ofimu ya ne 1 week no na guso aye wa ha eti mesro says who say my end life now na just say me kwaya setup kitwe bi na sanso aye de abaso eti subscribe na mo ani ko channel no because aha dwumade ni nyina kese ni nyina channel we so na eko aha eye Odehyie Keff IGP on the platform here enti ha na dwumade ni nyina eko aha enti channel bia wo do hwe bia no men kan just stop ba mo ani ko ha dwumade ni nyina ha na wo pia do bi bia se o hwe me Odehyie Keff anyumo yema me Akua Donkor no ana etwaguo no eti masa so betie the pictures the medusu yesie aha the pictures the medusu yesie anya bia ye ni hwe be kan ni bi obi de be kan na ye ni foni eti wona mo sisi a ti entrance na mo sisi a me wa entrance ma me Akua Donkor 1 week ni entrance am mo sisi a nti wo hwe entrance ne so a omesiesie ne kama ha oman ne kama abibia ye tight e wa ha aha oba security guide ne so a bibia ye very tight me real life mind for ni mu so mato wo kama e wo ho e chese ne dwumadie no unti manso bia unti dede bia wom aha bibia be koso kama e wa ha sei eti aha ye anka se agree o se agree ye bibisa aha nti wa wo bebia no bisa so pe anka se agree bebia ye ma me Akua Donkor 1 week no obia be kire ha nti ho na me we say the question for no guso o moye o madwuma obia ye na dwuma obia ho keka ne ye kama e wa ha aha nti mo be 11 o'clock de na bibia wie ama guso atena sa ama dwumadie ne ye de ekoso na ye live ban a omukra dwumadie ne nyina ye okay live ban ana kura dwumadie no aha nti ena make an unsema kate ma end life na na chese me ye setup kitu ebi ma sanso aye de asanso abaso aha nti dwumadie ni nyina ha na e kwenti me so hwe channel bia na subscribe channel we na mu ani kon because ye musician Odehyie Keff IGP ene dwumadie ni nyina sini so no an platform ye di stream wa ha no nti dwumadie ni nyina ha na e de e koso nti wo subscribe na wo like na wo share aha nti ye cut life friend ye be sanso aba because from this time up to 8 o'clock 9 there your life in so sa it me do bibia la se o hwe it koso hwe na like a video no
ya bloggers no so ye kan bebre na ye den abaha nkan bloggers bebre aba bedru omo na mu bebre aba bedru aha sene ye kan nti me so be subscribe we ye morning show ne dey block hot cc no morning show Odehyie Keff ne nkofon so na about guitarist Kwarteng aha ona ne guitar bonechi den na oba no sketches vocalist on so na ne trumpet yeah me gidi say trumpet ezo otonyom ebo trumpet na ekusi Ghana blogger kese ba ko pe kese ba ko pe wo bibia bi the camera stand ensu kula no nso adua na chese na dwumadie no de mpaye be de bedwa e wa ha bloggers na ba bedwa ti o hwe ma me Akua Donkor na yi ba ko no omu yi ba se na maka no me se na pictures no oyema anhye wa be ye onwanwa no man ne kama omo twi edipie ni ntimeso so behwe ni ye we ya ne de be kan bibie no ya de be kan ni bi on de be kan na ne ye hwe 1 week imponi na ye da ti 1 week imponi ye hwe ni ye te ye da na ampa ye bedwa ye hwe ma me fa nto so ni hwe ni ye I hope someako machi nti ehwe ni ye efe pa efe ti 1 week idi ese na misiki o maye ne kama o maye ne kama pa bibie ekoso kama eti ba konso no san atwi ma me nyira we nso ni ehwe ni ye because ana ye platform no we ya na edi dwumadi no Laud TV we nso efe pa so be hwe ahwe ni ye ehwe ni ye efe pa say the American is a decoration for near chom so maybe you set up nebusu atana ne yedi dwumadi ni nyina yeden aba nti decoration for na bia na ewa ha no mo muguso omo so ye o madwuma kama sene maka no ene okay live band ana ekura dwumadi no okay live band ana ekura dwumadi no musicians bebre akesefo na eba Oheneba ye papa Oheneba yike ono so migidi se yeden obeba bedru ha no ti ene ampaye bedwa ti mi real live band fo ni mu nso na ye hwe nkofo egu ho no Odungo, we yi power lefu. So kola ulo ya am da sendo ya no no am da sendo okay mami wla decoration for nim na yan sha se nye promo sisi a me hu se decoration for madwuma ya na mo ya ne ha na so anipa mami wram ne yenye promo sisi a boss mechiao Laud TV o YouTube na mehu se muduma de na mo ye ne han mehu se efe pa mo san no ye kama na esi ahwefo so hwe mo ha tie so obi pe mu location no ana so obi hwe mo kira kwan obe de hu mo okay yeah na ope ya gwenya ope ye kira kwan ya me so kasa kase ope ye kira kwan ya enya yira kwan okay kumasi o okay ebu akwa makro makro wow also open mayo sound and service wow akwa ketwa obechiro wow musa no efe pa okay na me nya mo number no open number na. Oh, and you say, if they check, okay,
I always say no man minimum boss back as a memo there to because I had here Jumedi ni na ha na Laud TV and Jumedi ni na e wo. Odo for hwe meso so be subscribe no wa sha mo bi nso aye de ahwe because and Jumedi ni na ha na e de e wo. Channel we su no benya Jumedi nya channel we a ba bia no ho benya. Aha nti esu yeguso ye stream nti medam ase no Jumedi na mo ye de mo ye mo sa no efe yeguso ye stream nti ado for nso ye de ehwe mo. Sa pepe na odo for mi guso America ene okay live band e kura Jumedi okay live man e Odehyie Keff hilife IGP onwa na gudiefo ana odo maba ye ma me Akua Donkor 1 week ase omo so le ba bedi Jumedi ni nyina na anyuntufo no de bebre na na ye de eba nti esi anu the creation for na ye twa omo se setup be wie na ohwe setup e omu ye ya na omu wie na so mu je bibie egu ase a efe we be ye no nye easy aha efe we be ye nye easy because omo sa no efe pa. Send ma kan bloggers in bebre so aba bedwa eyen kan bloggers bebre so aba omo nyina be lande but me hu bebi o matia face obi eyen setup because e say ohwa no mankunya bebre na o ma pack egu wonom because the creation for na ye twom so me omo want to na wie na infinfin na ye kama mu wi anom di nkunya hyehyɛ ni bibia ye de egu na egusua betena se na okay live man so eje agro num so ye de egu fom papa nso ode nia me ba nso ne nia ma ne ye kama internet ha empire ebe de ebedwa ewa yeguso ye streaming meso so be like no ba subscribe to channel. Right. Where you from? Why am I? Come on, let's talk for the What's it? Bekasa. Oh, my name Kasa. Yeah, incline for bloggers ne ebia na etwagu no. Bisu kuma sie ya. Meti ebu akwa. Obi animu ha. Omuso omunimo. Omunimo. Ocha omunyina aba aduane ekoso bibia ekoso kama ekuro bia nsem na je se ha ebusua na hwe obia kama e wa ha ni dele no yo gba point ba de busia he no o pra no de busia he no o gona suda Baweli and me ya and abandon na isi isi asa. Then I have produce video minimum. I mean yegum. People like you na to be jam. Say na me the midnight and I upload. The carry it me say network any bad. And I have make a live. I know the life on normal video. This time normal video you can say if a life no more from the life they are not life. Make a normal video like but am I make a normal video me try to sing and use videos and videos and sending the live make a live like only one yes I
Ha! Yummy. Yeah, brother Anderson. Ghana baby anyway uncle. Go baby okay like man. Friend, my mom can call section. My dad, so open up from you feel it. And the other the catching class in the poor basis. Okay.
Yeah, other for them guso American. Aha Laud TV, Laud TV. Aha, o sha no subscribe. Ya ma me Akua Donkor. 1 week na you guso a stream e no. Aha, yeah, live band na you create jumedi nyina ye okay live band. Odehyie Keff IGP. The Facebook singers and guitar players, yeah. IGP Odehyie Keff. Aha, we nyom kama emu hwehwe ema ya ma me Akua Donkor. Aha, nti anopa me be nya na DJ ni guso a obonyom na nti I hope say DJ no ono so ye ne setup ka club. Aha, it wo hwe ha the creation for no guso omo ye omo adwuma. Aha, nti say the creation for na ye twa omo say omo wie do omo ye na abusua atena ase ana ye de dwumadi na wo ni nyina ye den aba. It wo hwe the creation for omo ye omo sa no efe pa because ena me ba ha no then ade bia no hono mehu a meka say oh enye kama na enye fe bia mehu e bia very tight o hwe live band kra Odehyie Keff IGP yeah Facebook guitar singers and prayers o hwe ne setup live band setup why ne hana enye easy yeah nti Ghana musicians bebre na guso amoye de omunam kwemu omo ba ha aha Oheneba UK yeah ono so nam kwemu mu nyina yeah hwe omanim e wa hanom aha nti meru baby a the creation for no way see a camera ne dom so ha nti obi ansa no efe bibi ekoso kama ti meso se obe subscribe to channel na dwumadi ni nyina ha na ye de ekoso aha bloggers baby wa ba dwumadi ni nyina Laud TV ana dwumadi ni ye de ekoso ye ma me Akua Donkor 1 week no ekoso Laud TV aha nke se eni ha ne wo Facebook a guitar singers and prayers. Aha, guitar singers and prayers Odehyie Keff. Aha, no so Facebook. Aha, nti yeguso a ye stream live no. Yeguso nti say the creation for na ye twen omo. Aha, aka sema pe no mawie nti yeguso a ye twen omo say o mawie na di dwumadi na ye den atoso. Aha, nti yeguso a ye wa ha no.
yeah. Mic 1, 2, yeah. Hello, hi, sound, share. Hello, T, yeah, sound. Hello, yeah, T. Hello, yeah, sound 1, 2. Hello, try 1, 2. Sound, yeah. Hello, T. Yeah. Hello, try 1, 2. Yeah. Hello, sound 1, 2. Hello, try 2. Hi. Hello. Try 1, 2. Try 2. Yeah. Try sound 1, 2. Hello, try. Hello, try 2. Yeah. Hello, try 2. Hello. Hello, try 2. Sound. Yeah. 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 Sound. T. T. Yeah. Sound. No. Try. T. Hello. Yeah. T. Yeah. No. T. No. Yeah. T. Sound. Yeah. T. Yes, sir. T. Yeah. Sound. Yeah. T. Shit. No. T. Yeah. Sound. Hello. Try. T. Hello. Try. T. Yeah. Hello. Try. T. Yeah. Sound. Try. T. Yeah.
Yeah, therefore because so aha no na American aha aye ankase agate ya yeah eba me Akua Donkor 1 week na no a neguso a ye streaming hanom no aha you see the decoration for na ye twen so muguso mo ye setup omuguso mo ye preparation aha na emsa akase ma bi no ma wie ntina eguso a ye de ye streaming wa ha no aha nti akase ma bi no ma wie na busu na tanase na chese e djumade ni nyina ye de abaso aha Laud TV aha a live man ekura djumade we mu nyina ye okay live man Odehyie Keff hilife IGP aha osan ye nyum kama de hwehwe ma ye ma Akua Donkor a wafunya ya aha ye nyum man kama iti eguso a ye stream live no na message so be subscribe no like na wa share amobi so aye de enye bi ahwe because ena djumade ni nya Laud TV na ye de e stream djumade ni nya Laud TV and e stream be enu ha obenya gese ha aha iti eguso a ye twen decoration for no aha mo so mo san no ye ban na efe yie pa because oba ha ade bi enu ho no ma meka cho se me ban no enye fe me ban bibie we bi efe pa
Ebusuana ya ade oma ya ade oma tene mo nsa kama ohwe canopies ohwe mfiji ode hye Keff nso de bo agro no so anu adinye pa mu ehwam nti yegusu aya wa anu ma ye hwe dwumadi ekoso nti de ekoso wa bia na yeso ebeyi ama mo so manya bia yede ahwe bido bibiara asese wo hwe Laud TV na wo se tie hanom eti eyo ode hye Keff ne nyoma wa ye kama ana etwa gu no no for them go make an Laud TV okay YouTube Laud TV mama Akua Donkor enuma Odehyie Keff IGP Facebook guitar singers and players
Odehyie Keff eno mo yema ne Akua Donkor no ana ye bɔ ne ha no dwumadie ni nyina so Odehyie Keff live band ana ekula no okay live band ana okula dwumadie no nti no message so be subscribe no ashama obi Friday nye bia he dwumadie ni nyina no Laud TV ana obenya no nti eguso ye stream ye say ye train the question for no so mewie do mo ye no because esi omo na esi ye train esi omo kuso omo esi aba na ba so ye kama ma ye bibia kama wa no ha ye feye pa eti wo se makati life na let you say me ye bibi kitu e bi na samba so ene dwumade ni nya Laud TV ana guso Laud TV eti ye guso aye stream
Na me guso make na aha ye anka se adretia ha aya ma me Akua Donkor 1 week no oho ne e wasisi ya guso aye stream no ha na ye esi ano decoration fo no ani ye twa mu se na busua na class na ye dwuma de ni nyina de atoso na live bana ekura eye mu ye Odehyie Keff IGP Facebook ha singers and prayers Odehyie Keff okay ono na ekura live ban mu se ne ban no okay live ban ha omo na omudi abro awo ya ma me Akua Donkor 1 week na se se ani eguso aye twan eguso aye twa decoration fo no ye dwuma de atoso esi American Laud TV. Let's also subscribe. No share video na mo bibia anya bia de ahwe. Eye ma me Akua Donkor 1 week no na yeguso a ya wa sisi ano. Eye okay live band. Okay live band. Omo na mukula agro ni sisi a. Eye IGP Odehyie Keff Facebook singers and guitar players. Odehyie Keff nyoma o ya ma me Akua Donkor kama no aso na ye de etwagu no. Na oba ha no behwe setup Odehyie Keff aye ne ha no odi bedi ya ma me Akua Donkor agro na enye easy ano eden echese empire ebetwa wa ha eye Ghana nyuntufo musicians bebre na mkwem a omo ye de omo ba eti eye 1 week idie ano eden ye pa because
the crazy for us you made your my ne hanefe pa efe order no yet ya you so ya twen o mo se o meyi o mo se fro mu dwumadi no na busu atena ase na ye de dwumadi ni nyina ye de atoso aha nti say the crazy for na ye twen o mo sesi a o mo sa no de efe ye pa na o hwe me wo Laud TV let's also be subscribe in case ya end the life na you Facebook Odehyie Keff guitar singers and prayers or honey wo aha by the say you YouTube Laud TV into be subscribe and one share amobia ayede enye bi ahwe all those say ufri akula na o hwe video bi o ba bia tumede ni nya Laud TV ana eko Odehyie Keff guitar singers and prayers from Facebook on one tumede no wa hanom a obo aha e no ne nkula no bia ye ready wa ha it's on the platform and you said you twa nti na tumede ni nyina ha ana eko so let's also be subscribe and one share amobi bia le nya bia ayede ahwe because ene meba ha no nipa wa ha pa nipa wa ha aha nipa wa ene empire ebedwa e wa ha because I am a Akua Donkor aha na ye ne 1 week ne very tight na we kura mo che say eye na kasa ebe ehu aha we che say eye be ehu pa because ene meba ha no aha fe ye pa the question for no so o mo sa no efe aha ti the question for na atwa mo sesi a iti enyuma etwagu yo Odehyie Keff na enyuma o ye ma me Akua Donkor no eno na etwagu no eti ya na ntima ko bebi a impenifo ne betena aha na monya bi ahwe bebi a impenifo ne ba o betena ho ne yekosisi a
Subscribe now, share more be so share. Oh, share now, subscribe now, share more be so share. Because I do made in your hand, you made any other. Also, it's Yabuswa. Yes, Yabuswa, yes. Entrance one near say trap to mediano. The church made the one as on the best here because an umpire ebega because I able to telephone baby around but baby na I'm saying kunya any ready baby na
ena mi guso meka no o hwe na wo like na wo hye aha ya ma me Akua Donkor ye guso ye wo na yie na se aha ye guso ye wo yie na se a ye streaming aha ye guso ye wo ho ye streaming eti juma ye ni nyina aha ana ibenya no aha na brothers ye do so pa ba baby e streaming juma de ni nyina ye platform ya wo hwe aha na streaming juma de ni nyina eti dem na wo hwe no na wo hye ama obi so ayede enya bi so ayede ahwe because ene aha amutu a ebe dane NDC for no hwe bi adua NDC for ni bi adua ha na me guso America no o hwe na o subscribe yeah ha yeah NDC for na e se bi nso ne na ma hey and then aha politics ana and then they had empire bedwa because I know the year pa empire bedwa I know the year comment ye kai live e dwuma die nyina no ye ko Odehyie Keff okay live band Odehyie Keff
they play to make you wait in our hand. The live band and the idea of also the essence of the I will say musicians baby and I'm going over. Musicians baby and I'm going over. Yes, only by you. I also musicians baby and I'm going over. Baby, this will come with the end to God. Because the other band is getting it. Baby, you can phone so better than on so you're ready. Ah, baby, I'm 24 by metal. On so you're ready. And I brothers is baby. Baby, I'm 24 metal. When I ready to because it's here now. But the camera not to work. Aha, all the so the answer. But the camera not to work. Now when we get in 24 about I'm about that because and I'm fire the job. One that's why you see be trendy. My woman said, baby, essentially, Nina Macassi would be an and air the apple faba. Aha, and to mess also best subscribe. They be a life near was so 247 every weekends. You also Saturday. Hi, you're here by you also performance. Air Cosso. I need your best screaming a life. Our ha, Obeshe. 18, that's what I said. Also, I like it. They share video of more views in the end. Never make a long call. What's over you? That's so. The 1 week. And yeah, is it? I'm a baby. The baby is super. I will send me a car. The baby is super. Now share video now will be so I 1 week now on your way. It's it. Other for him on the Fire TV trend. You stream on music news. Aha, you made the idea. You stream on music news live band section. You know anyhow. Again a live band. Yes, I come. Odehyie Keff. And yes, I can ha. Aha, okay, how Odehyie Keff. What do you miss? Mobile guitarist.
Okay, it's all of all. Odehyie Keff na nam ne twin komo no. Odehyie Keff ono na tumedi ne de ekura no na ya ma me ekura don ko. Awe funu ya. The 1 week ni ebuso ya wa say Yesu no. Na so say the more na wo hwe na wo share video na mo bi so aye den. Enye bi ahwe because ene tumedi e wo so saa enwumre 6 ane be end tumedi no. Enwumre 6 e be end na enwumre 6. Ti me so say wo be subscribe no wa share mo bi so aye den enye bi ahwe. Bebrena na esu ebusuafie ono. Se wo hwe na ebusuafie ho a. Asundwe ni okra. Esu na do akasa kro nya tan no akasa. Esu na eti ema me we film ni we ya we wo sim ye pa. So e ba me de. Ana mi guso meka. Ebia no my end life freezes here. May set up it way because ebusuana nya entrance by 11 o'clock to 12 there. Ebusuana transit. Na okay live band and so transit. Na keten so transit. Ye di tumedi ni nyina ye den. Eba. Etimes was say who say your free life ne so a. Na wa subscribe to channel no. Na wa san so aba channel ni so biom. Because end life na e ko ye set up it way bi. Yes, I'm so about life. So, yes, stream biom. I'm once in your mind. And a Jumedian in a hair and a Jumedian echo. Because I had the main life suggestion. I echo so our Emma Milka don't go 1 week class. I need the main life. It's ocean also subscribing. It's your free life. Neswa. A BNA set up to a B. Your best answer about back within a minute. Now, what's also in your Masaya the Asashe. Because any time, you're telling me streaming life. It's in middle bibiala se o hwe ha no koso na hwe e wo platform yi so Ghana Jumedi bi ekọ bi awon se Odehyie Keff nenu mo ayema me Akua Donkor no eno ana ye DJ ne nso elbo ewa ha we bi obekọ bi eno ana ede elko Ti mame kasem menja